gwyddol ddiw, disgyn arno ni. Bore da iawn i chi gyd a chroeso i'r oedfa foreol. Mae'n hyfryd i weld chi a mae'n hyfryd i fod nôl hefyd. Maen nhw'n gweud mae'n hyfryd i fynd i ffwrdd, ond mae'n hyfrytach weithiau i ddod nôl, ond yw e, i'r cyfarwydd. They say it's lovely to go away, but sometimes it's even nicer to come back. And it's lovely to see you all. Welcome to this morning's service, and hopefully all that are joining us on YouTube and Facebook as well. Ac fe un o'n ni i gannu ein hymyn agoriadol, sef 648, 648, Ior yn ef, ymwel ar ddeiar, edrych ar y maes y byd. Byd y geraist, gofiaist, brynaist yn yr aberth drud. Anfon arglwydd weithwyr i'r cynheuaf mawr. 648.
Dwi'n troi at lyfr y Salmau ar gyfer y darlleniad y bore yma, Psalm 27. We're in the book of Psalms for the reading, Psalm 27. And if you're following in the English Bibles, I'm on page 552. 552 in the English, and on 552 in the English, and 503 in the Welsh. The psalm, which begins with the familiar words, I'm sure, in English, the Lord is my light and my salvation. Yr arglwydd yw fy ngoleuni am iachawdwriaeth yn yr hen gyfieithiad, ond am gwaredigaeth yn y cyfieithiad newydd. Felly, Psalm 27, Psalm 27. Yr arglwydd yw fy ngoleuni am gwaredigaeth. Rhag pwy yr ofnaf. Yr arglwydd yw cydernid fy mywyd, rhag pwy y dychrynaf. Pan fydd rhai drwg yn cau amdanaf i'm hysu i'r byw, hwy fy ngwrthwynebwyr am gylynion fydd yn baglu ac yn syrthio. Pe bai byddin yn gwersyllu i'm herbyn, nid ofnau fy nghalon. Pe doi ryfel ar fy ngwarthaf, eto fe fyddwn yn hyderus. Un peth a fynnais gan yr arglwydd, dyma rwyf yn ei geisio, cael byw yn hir arglwydd holl ddyddiau fy mywyd, i edrych ar hawddgarwch yr arglwydd, ac i ymofyn yn ei deml. Oherwydd ddim ceidw yn ei gysgod yn nydd adfyd, am cuddio i mewn yn ei babell, am codi ar graig, ac yn awr fe gyfyd fy mhen goriwch fy ngelynion o'm hamgylch, ac o ffryma finnau yn ei deml y berthau llawn gorfoledd, canaf, canmolaf yr arglwydd. Gwrando arnaf, arglwydd panlefaf, bydd drigarog wrthyf ac ateb fi. Dywedodd fy nghalon amdanat ceisia i wyneb, am hynny ceisiaf dy wyneb o arglwydd. Paid â chuddio dy wyneb oddi wrthyf, na throi ymaith dy was mewn dicter, oherwydd buost yn gymorth i mi. Paid am gwrthod na'm gadael o ddiw fy ngwaredwr. Pe bai fy nhad a mam yn cefnu arnaf, byddai'r arglwydd yn fy nerbyn. Disg i mi dy ffordd o arglwydd, arwain fi ar hyd llwybr union, oherwydd fy ngwrthwynebwyr. Paid am gadael i fympwy fy ngelynion, oherwydd cododd yn ferbyn dystion celwyddog sy'n bygwth trais. Yr wyf yn sicr y caf weld daioni'r arglwydd yn hir y rai byw. Disgwyl wrth yr arglwydd, bydd grif a gwrol dy galon, a disgwyl wrth yr arglwydd. A gyda'r adnod olaf hwnnw, y bydda fan aros yma chydig ar gyfer testun y bregaeth y bore yma, disgwyl wrth yr arglwydd. That last verse will be the text for our sermon. Wait for the Lord. Be strong and let your heart take courage. Wait for the Lord. Felly ychwanegau diw i fendith at y darllen a'r gwrando a'r deall hefyd. O iau. Ac fe unwn ni i ganu yr ail emyn a ddewiswyd ar ein cyfer ni y bore yma, sef 286, 286. Trwy ffydd y gwelaf Iesu'n dod, nid ar gymylau'r nef, ond yn rhaialon diar daeth, lle mae anwyliau def. Ryfedd fel i ni ddim yn meddwl am yr ymynau neu cysylltu am yr ymynau, ond mae Mike y bore yma wedi dewis ymynau addas i gyd fynd ar neges. Mae'r Iesu'n dod o oes i oes drwy'r cenedlaethau i gyd. Fy ffydd a wyr, mae Iesu'r farn yw Iesu'r cariad drud. 286.
Iesu, cariad dref. A chyfle i ni nawr yn ôl ein harfer i weddio gyda'n gilydd. Let us turn now to God in prayer, cydweddio. Duw a thad ein harglwydd Iesu, ni'n plygu ger dyfron di unwaith yn rhagor y bore yma mewn gweddi. A hynny mewn ymateb i alwad di. A'r alwad a'r wahoddiad yma i ddod ger dyfron di mewn addoliad. I fynegu ein diolch i gyflwyno ein cyffes ni, ac i roi ein bywydau unwaith eto yn ebyrth byw ar allor dy wasanaeth di. Felly derbyn yr addoliad a'r mawl i ni'n cynnig yn awr y bore yma. Mor annigonol y bo, a defnyddia ni gyd i'th ddibenion mawrion di dy hun. A mae'n bod yn dod yn awr yn enw Iesu ei hun. Living and loving God, as we come before you now in prayer and supplication this morning. We declare our need for you. We need you so much. We need your love, your help and your strength, your mercy, your forgiveness, your renewing power and inspiration in our lives. We are in constant need of your guidance as we travel life's way, in constant need of your encouragement and inspiration, and we need you in so many different ways. So we pray for you to be with us this morning, that we may feel your presence real in our worship. Ac wrth i ni weddio am dy bresenoldeb yn fyw ac yn real yn ein plith ni. Darwy ni ymwybyddiaeth ac ar ymdeimlad yma o'th fawredd di yn cyffwrdd â ni hefyd. Ni llwch y llawr fel ag yr ni. Ac yn orthwyo ni nawr trwy gyfrwng yr oedfa newydd hanni, i fyw bob dydd yng ngoleuni dy bresenoldeb di. I ni'n sylweddoli dy fod ti wrth law o hyd, ni sy'n dieddol o grwydro oddi wrth i ti. Ond ni'n gweddio nawr ar ei ti ein tynnu ni yn nes. Tynnu atat, gwna ni'n un, yn dy gariad pyr dy hun. Fel y byddwn ni gyd yn wir disgyblion i'th fab Iesu. As I've mentioned, we need you in so many ways, but it's a wondrous thing to realize and to know that you need us as well in the world, to be your hands and your feet, your tongue in the world. And we thank you for that great privilege and responsibility this morning, placed on each and every one of us to be channels of your peace and love in the world. Your gwna fi'n offeryn dy hedd, fel bwy eraill yn fe, trw am ni adnabod cariad Duw. And in our prayers this morning, as in every service, we remember those in need. So many people with different trials and tribulations facing them this morning. Some with health issues, relationship problems perhaps, financial difficulties and worries. I ni meddwl am y rai hynny sy'n galaru, mae galar yn llethu ryw rai bob awr o bob dydd. Y rai hynny falle ei gobeithio nhw ar chwal y bore yma. Y rai hynny falle sydd wedi siomi a chwerwi oherwydd amgylchiadau bywyd. Bydd gyda nhw y bore yma yn gefn ac yn gymorth. And as we pray for these people in need, for all in need this morning, we pray that they may feel and know that there are some thinking of them now,
during our hour of worship and praying for them now. I ni'n gosod ein hunain felly yn dy law ac yn gofyn ar i ti ein harwain a'n cyfarwyddo ni am o beth. Ac wrth i ni nawr nesau at y ti mewn gweddi, fel i ni wedi deisif eisoes i ti nesau atom ni yn ein hyddoliad. Bydd gyda ni, fel bo i'r neges yma sydd wedi para ar hyd y cenedlaethau, ni newydd ganu am y ffydd yna sydd yn dod o genhedlaeth i genhedlaeth. Bod y peth yma sydd wedi para ar hyd y cenedlaethau fod yn fythol newydd a byw yn ein calonau ac yn ein profiadau ninau y bore yma. Hyn o fynnwn ynghyd am y ddeiant ein amal troseddau i dderbyn di ac yn erbyn ein gilydd. Yn enw ac yn heiddiant ein ffrind a'n gwaredwr, Iesu Grist y cyfiawn. Amen. Wel, croeso cynnes I bawb o bell ag agos i'n hoedfa ac i'r sawl sy'n ymuno ni ar y we. A very warm welcome to everyone from near and far to our service, including those who are joining us on YouTube. A ni'n falch iawn I gael Rob nôl gyda ni, gan obeithio ei fod e wedi mwynhau gwyliau hyfryd. We're very pleased to have Rob back with us, and we look forward to hearing his message to us in the meditations this morning. A diolch yn fawr hefyd I Mike am ei gyfraniad pwysig wrth yr organ. Gan ei bod hi'n dal yn dymor gwyliau, ni fydd oedfa hwyrol heno, and there'll be no evening service tonight. Dydd Sul nesaf, Medi'r cyntaf, bydd oedfa gymun am 11, a pryd bydd aelod newydd ifanc yn cael ei derbyn. A wedyn bydd oedfa hwyrol am 6 a chylch trafod am 4:30.
Next Sunday, there'll be a morning communion service at 11, and the evening service will resume at 6. And in the morning service, a new member will be received to the church. After the evening service, some of you may be pleased to know there'll be a meeting of the Chapel Curry Club. Dyddiad i'w nodi, mae ras y capeli yn digwydd ar ddydd Sadwrn, Medi'r 11 a bydd mwy o fanylion i ddilyn wythnos nesaf. The chapel's race date is Saturday, September the 21st. It's not quite as energetic as it sounds, but there'll be more details to follow next week. Fel arfer, dwi'n dweud, cofiwch dy lawr i'r neuadd i gael te, ond heddi ni'n dal heb ddŵr, felly allwn ni ddim cynnig te i chi na choffi, ond gobeithio gallwn ni gael cyfle am sgwrs ar y ffordd mas o'r capel, beth bynnag. Today, unfortunately, we can't offer you tea or coffee as there's still a problem with the water tank, which we hope will be rectified by next Sunday. Ac yn nawr fe ddawn o amgylch i dderbyn eich rhoddion. Diolch yn fawr. Ein roddion a ddagwn i ti arglwyddiwr, a diolch am dderbyn yn gysonodd sgwr, yn llawen a gnawn ein hadyn edanghyd, i ddwyn ein tystiolaeth i ti yn y byd. Ac fe ganwn ni nesa, yr emyn nesa, sef 781. A dwi'n gweld un fydd yn falch iawn o weld cyfieithiad Nantlais yn cael ei canu yn y roedfa bore yma. Geiriau hyfryd yn y dwys ddistawrwydd. Dywed air fy niw, tored dyleferydd sanctaidd ar fy ngliw. Megis gardd ddyfradwy o aroglau'n llawn, boed fy mywyd arglwydd, fore a ffrinhawn. 781.
disgwyl wrth yr arglwydd. Bydd grif a gwrol dy galon a disgwyl wrth yr arglwydd. Neu fe mae'n darllen yn yr hen gyfieithiad, disgwyl wrth yr arglwydd ymwrola, ac efe a nertha dy galon. Wait on the Lord, be of good courage, and he shall strengthen your heart. Wait, I say, on the Lord. Nawr, mae bywyd y Cristion yn gallu bod yn anodd iawn ar brydiau, yn diwe. I often say in my sermons that Jesus never promised us an easy ride in this life. In fact, he says exactly the opposite. In the world you shall have tribulation. It's a sure promise that we'll all have to face life's trials and difficulties. But that particular verse, it goes on to say, doesn't it? But be of good cheer, because I have overcome the world. Ac wrth ystyried mewn gwirionedd ein taith ni, ein taith ein bywyd yn y byd fel petai. Mae yna ddau brif beth am ni ymysg llawer o bethau eraill, ond mae yna ddau brif beth i fod yn ofalus amdanyn nhw. Sef i gadw ffwrdd o'r llwybr drwg ac i lynu wrth y llwybr da, in a nutshell, as it were. In attempting at least to stick to the right path. That's what we should do. Stick to the right path and try and avoid the wrong path. Not that we always succeed. There are many other things, of course, to consider in life, but that's a simple code of conduct, isn't it? In a nutshell, if you wish. And you won't go far off the mark in general if you stick to the right path and don't go on the wrong path. O'i'n dyfynnu geiriau Bryn Davies y Bari yn aml, canaf yn y bore, emyn syml i blant, a mae yna bennill hyfryd yn yr emyn nhw. Boed fy ngwaith yn onest, ro i'm galon bir, nertha fi i ddewis rhwng y gau a'r gwir. Na chi syml? Mor syml, ond taswn ni gallu byw ein bywydau fel naw i'n credu ewn ni mell o'r nod. Strengthen me to choose between the wrong and the right. A chi mae'r holl ddiben a byrdwn y bregaeth hon y bore yma, yw i gynnig rhyw air o anogaeth, neu gair o ysbrydoliaeth, hwb ymlaen i ni, wrth i ni deithio drwy leoedd geiro yn y byd yma, a cheisio dringo rywiau serth yr hen fyd yma. And my first heading or point for you this morning is this, that we are to wait on and wait for the Lord, disgwyl wrth yr arglwydd. And you know, there are so many different connotations contained within this word, wait. It has a very comprehensive meaning. Mae Bible.net yn cyfieithu'r gair fel gobaith, gobeithia yn yr arglwydd, to hope, hope in the Lord. That's this waiting. And the Good News Bible translates it as trust in the Lord, ymddiried yn yw. A chi mod i ni, y ne Cymru, disgwyl wrth, i ni'n defnyddio'r gair disgwyl i edrych hefyd yn dyfe. Disgwyl yn dda, edrych yn dda. Yeah, a mae hwnna'n rhoi rhyw ystyr ychwanegol, edrych falle ti ar arglwydd, disgwyl am yr arglwydd. And of course, whenever we wait for something, we do tend to think of a very passive action, don't we? Waiting quietly, patiently for something to happen. Perhaps waiting in a train station. If you are lucky enough to have a waiting room these days, it's nice to sit in the waiting room and just wait for the train to come. Passive. But you know, waiting can be a very active action as well as passive. It can be energetic as well as patient. We are to wait on and wait for the Lord in an active way. Isaiah writes, they that wait upon the Lord shall renew their strength. That's not being passive, that's an active waiting. And also, blessed are they, happy are they,
that wait on the Lord. Beth ni'n golygu yn union de, wrth i ni ddweud disgwyl wrth yr arglwydd? And in one sense, we are to wait as learners for instruction, pupils to be taught by the great master. Chi'n cofio, oedd Mair a'n merched eraill wedi eistedd wrth draed Iesu yn disgwyl am bethau mawr. Roedd y disgyblion wedi eistedd wrth ei draed yn disgwyl am ddisgeidiaeth ac am hyfforddiant y method Duw. Now, as most of you know, I've recently been to Greece. I love to go to Greece and the islands, very hot out there this year. And apparently the pupils of the old philosophers, like Plato and Aristotle and Socrates, they'd follow their masters, walking behind them through the groves and the gardens, until all these great wise men were ready to speak. And as soon as the inspiration would fall, the muse would fall on them, the young pupils were ready to notate everything that would come from their mouths. And remember every precious sentence these great teachers would utter. Ac o'n I ddylen ni fod yr un peth hefyd gyda geiriau disgeidiaeth Iesu. O'n I ddylen ni fod yn barod i fyfyrio arnyn nhw ddydd a nos yn cael ei dysgu ganddo. Fathro da wyt Iesu ci, os caf yn dysgu gennyt. Mi af ymlaen heb lwfwrhau ar ddyrus lwybrau bywyd. If we are to be instructed disciples, we must be diligent, of course, and persevere to wait on the Lord, waiting for him, the fountain of all knowledge. And another form of this waiting, I'd say, it can be compared to a traveller on life's journey, traveller waiting for directions. I'm very fond of that saying. I don't know whether it's an urban myth, isn't it, about a man in Ireland asking the local man the way to Tipperary. And he answered in his proverbial wit, well, if I was going to Tipperary, I wouldn't start from here. Yeah. Well, we are to wait on God for directions as well. And I think sometimes we've lost that sense of acceptance which was so apparent and real to our forefathers. The fact that God is at the helm. It's his hand that steers our course. Fy nhad sydd wrth y lliw. Dwi'n ofni weithiau, fallai'n bod ni fel Cristnogion, hyd yn oed Cristnogion sy'n proffesu a chyffesu ein ffydd. Odyn ni'n disgwyl wrth yr arglwydd am arweiniad a chyfarwyddyd bob amser. Ydyn ni'n gofyn o ddifri ac yn dair am arweiniad. I ni'n ceisio a chwilio am gyfarwyddyd oddi wrth Dduw yn disgwyl am yr arglwydd. Chi'n bod yn ein cyfamod eglwysig, i ni'n gweud gan i geisio arweiniad yr ysbryd glân, to seek the guidance of the Holy Spirit. Are we serious in that always, at all times? And before moving on, there's another meaning to this inexhaustible word, really, to wait, which I'd like to suggest to you this morning. Because we ought to wait on God as a child waits on his parents. Os na unrhyw beth gwedwch nad yw riant yn gallu cyflawni yn llyged I blant. Yeah? Pan I ni'n blant, edrych lan at ein rieni. I suppose when we do grow older, we realize that perhaps our parents aren't as infallible and all-knowing as we thought they were when we were children. But to look through a child's eye, truly, truly I say unto you, unless you turn and become like children, you will never enter the kingdom of heaven. Achos dos yr un plentyn yn meddwl am ddarparu dros ei hunan, ond nhw.
Dyw e ddim yn croesi meddwl i blentyn le mae ddillad e'n dod, neu le mae bryd bwyd nesaf yn dod. Mae'n dibynnu'n llwyr ar ddarpariaeth yr rieni. And shouldn't we have more of this childlike dependence? And as I often say, remembering that childlike isn't the same as childish. They're two different meanings. That we should be more childlike in our dependence and our trust and our confidence in God. Gan ddisgwyl wrth yr arglwydd am bopeth. To wait on the Lord. A'r ail beth dwi am rannu gyda chi bore yma, yw'r elfen yma o gwroldeb neu dewrder. I fod ein cadw ni yn y weithred yma o ddisgwyl wrth yr arglwydd. Courage and bravery is to be maintained in waiting on the Lord. That's the second point. Be of good courage, the verse goes on to say, and he shall strengthen your heart. Courage, brother, do not stumble. Cofio'r emyn? A beth mae dewrder yn golygu mewn gwirionedd? Am un peth am hwn i, mae'n golygu mentro mlaen i wneud rhywbeth y tu hwnt i'ch gallu chi. Neu rhywbeth i chi meddwl sydd y tu hwnt i'ch gallu chi. Expect strength beyond that of your own, and it'll certainly come from somewhere, if you expect it and wait on it. Disgwyl wrth yr arglwydd, amor ola, ac fe a nerthad y galon. He shall strengthen your heart. And you know, again, it's very interesting to note how these different translations have put these words. Bydd yn ddewr ac yn hyderus, medda Bible.net. Be brave and confident. Bydd gryf a gwrol, medda'r Cymraeg newydd. Strong and brave. But you know, the translation I like best is the Good News Bible. Have faith, do not despair. Have faith, do not despair. Mae ein calonau ni weithiau, maen nhw'n cael eu cryfhau gan ryw chwistrelliad o nerth cyfriniol mae gan yr ysbryd glân. Os neb yn gallu esbonio'r peth, does neb yn gwybod o le mae'n dod, mae'r ysbryd yn gweithio mewn ffyrdd cyfriniol. Mae yno ni'n gallu profi effeithiau yn uniongyrchol ar y mynydd gyda Duw. Wy'n drist nad yw'r emyn a wedi gynnwys yn cynaion ffydd. Ar y mynydd gyda Duw, a ni gyd wedi profi hwnna weithiau. Ar y mynydd gyda Duw, o mor ogoneddus yw. Dwndwr pechod byd ymhell, ninnau gyda'r bywyd gwell. Rhaid i'w dringo uwch y byd, na'r peth, ynddo fe? Mae rhaid i ni ddringo yn uwch na'r byd hwn, cyn cael cwmni Duw o hyd. Teml harddar Cristion yw, pen y mynydd gyda Duw. How else is courage maintained? Well, I'd suggest that waiting on the Lord, it has an effect on the mind which makes us grow small, as we should, and dwarfs this world and all its pseudo-greatness until we realize and see our littleness and our insignificance in the great scheme of things, as we say. Pa beth yw di ni ti gofio? A mab di ni ti ymweled ag e. Which leads me to my third and final point this morning. That experience proves it, or should do, in all our lives. Mae profiad yn ei brofi. Read through Psalm 27 again when you get home, or in the week. See how this text, which comes right at the very end of the psalm, the last verse of the psalm, it's like a little summary of the entire psalm. The psalmist, he'd been surrounded by enemies, enveloped in darkness in his light. He'd been walking through on a difficult road and path, experiencing even family and relationship problems.
And he still sets the scene at the beginning of the psalm. You come back to the end now, but the beginning of the psalm with the words, "The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the strength of my life. Of whom shall I be afraid?" Now, perhaps we don't have to face physical enemies in that sense of the word. But there are enough other things which will be thrown at us in this life, and we know from experience. And in the face of everything, even in verse 11, as it says, even if my mother and father leave me, forget about me, teach me your way, O Lord, and lead me on a level path because of my enemies. Yeah, wait upon the Lord, commit everything to him, and he will see you through. O'n i arfer canu emyn bach syml i blant yn Saesneg. O'n i canu lot o Saesneg yn yr ysgol Sul ym Mhenllaw. A'r gitgan yn mynd fel hyn. Ask the Saviour to help you. Comfort, strengthen, and keep you. He is willing to aid you. He will carry you through. Disgwyl wrth yr arglwydd. Bydd yn gryf a gwrol dy galon. Wait upon the Lord, and he will sustain you. A hynny gogoniant i'w enw. Amen. Ac fe ganwn ni, gyda'n gilydd i ddiweddu ein hoedfa, gan ddiolch eto i Mike am gyfeilio a dewis y mynau. 264, 264. Helaetha derfynnau dy deyrnas a galwd y bobl ynghyd, datguddiad a heiddiant anfeidrol i'r eiddot i achawdwr y byd. Cwymp angrist a rwyga i deyrnas, o brysied a deied yr awr, disgyned Jerusalem newydd, i loni trigolion y llawr. 264.
ti feddion ar oen. Gawn ni roi ein gofal nawr i'r arglwydd. Let us commit ourselves to God in prayer. Gollwng ni yn awr o dadnefol o dan dy fendith gyfoethog, a bydde di ras ein harglwydd ni Iesu Grist a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân i aros gyda ni, ac i weithio ynom ni a thrwam ni, o'r awr hon hyd yn oes oesoedd. Amen.